Namar makuat kalat kan long tu be. Suam kan niap. Kiri upop sudah. Himdan hi ka boarding ban ayang hi. Chuang mem ta. Ngalai ngatieng bat mai cika bodum. Ban ngam kuat ban niap bak cing dum. Himdan la apo setliu pat. Kadum hiam. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Menteri rang ba ka jela ukon rat ke sangma hakhat sautrik jemang aja pun riau. Ulai itu, bu unsia keren bu menteri rang ba ka jela Assam. Uhimanta Biswa Sharma ban penstang biang ka jinya keren pen bet put nak benta ki riu teli ki jaka bilang dan nak jinya kaja hak padeng ka sarkar Meghalaya ba ka sarkar Assam hak benta ka wat ka baar hadim la thau sarkar bathamai hak jela Assam hak jinya keren beklap thai khubor ukon rat sangma ulong patang shi oktien no himanta on sa sedang biang ka jinya keren ya uput usam ubrang sateng. The new government has just been sworn in Assam, and therefore let a few days pass. I will communicate with Honorable Chief Minister Assam, and we will definitely take the discussion forward soon. Hey, up, ruko. Shwaba finshet da ka jo shi ka jo ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamariang rukum jo. Da ka bashet da ka ne ka umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry Pim day pat bante nala ne bantang pendono. Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya ka ne ka umpiang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamariang rukan ktasyo.